ninde muntu munsi ushobora kuba afite igisirikare gikomeye mu isi gusumbya leta zunze ubumwe za Amerika? Abagabo twakuze bita abapolisi b'isi, ariko uyu munsi ntabwo bikiruka, ahubwo ni ba bose b'isi. Icyo bashaka ko kibaho kirabaho, icyo bashaka guhitana kigapfa. Ibyo baheruka kubigaragaza kenshi cyane gashoboka biciye mu ntambara bagiye bakora barwana. Ninde muntu ushobora kurasa ku migabane 6 itandukanye icyarimwe usibye umunyamerika muzi? Barasa muri Afrika, nibo bazamuye batigireye batera imyivumbagatanyo ku butegetsi bwa Ethiopia, nibo baciye mu Sudan ibice bibiri, nibo bari gutuma Kongo y'Iburasirazuba ihoramo intambara z'imidugararo itahava. Ibyo byose bigashinjwa abanyamerika. Uyu munsi abanyamerika barikora bakabyuka bakajya muri Amerika y'Amajyepfo, ubundi bagira muri Venezuela ninde bani bakaruba Nicolas Maduro bakamufata nk'agahene gatoya cyane, ubundi bakamujyana Washington bugaragaza bakoresha special forces zabo nka Delta Force cyangwa se Navy Seals. Ku bantu twakuze turi muri internet ya 4G, 3G and 2G, nta kindi twasangaga, nta zindi nkuru twasangaga kuri YouTube n'izindi mbuga zose nsakaza amashusho, usibye ko twabonaga ubuhangange bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abasesenguzi mu bya politike bamwe bati abagabo barabeshya, abagabo barikina, ibyabo ni media. Ariko se uyu munsi niko biri? Niko biri uyu munsi abagabo bazengurutse Irani ingabo 60,000 z'abanyamerika, amato aracyaracaca muri WBC ndetse n'ibigore by'Abarabu yose arashaka kurasa Iran. Uyu munsi abagabo bari gucanga cyangwa Uburayi barashaka kuwuca intege baciye muri Greenland. Abanyamerika n'abantu bafashe Ukraine barayishuka kugira ngo ijye guteza akaduruvayo. Ukraine igenda ihangane n'Uburusiya maze bushwagirire mu ntambara. Uyu munsi Uburusiya twafataga nk'igisirikare gikomeye cyane, nk'igihugu kitabashwa. Umufatanyabikorwa wabo nka Syria aragwa bariba. Abarusiya uyu munsi Nicolas Maduro wabo baramushimuta bareba. Abarusiya muri Cuba baracika intege. I don't know, the word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated Iran barayirasa bahari bakoresheje B2 zikagenda zifite bya bisasu bya baka bombers, ubundi bikagira bikabombarda site nucleaire za Iran. Ubushinwa babuhari, Uburusiya bwabureba. Abanyamerika n'abantu bubatse ikintu cyitwa OTAN, bubaka ibyuka nka EU banyuzamo ifuwase zabo, ubundi bagakora buri kintu cyose bashaka mu isi. Abanyamerika amateka yabo ntakorwaho, no bantu bagiye kurwana, ubundi bafata kuri y'amajyaruguru n'amajyepfo barayitandukanya. Iyo amajyepfo bagira umutungo wabo bwite, bakoresheje Ubwongereza nk'umugore wabo, baragiye bafata Ubuhinde. Abanyamerika baragiye batera muri Afghanistan bica Bin Laden, ibyo mwarabibonye. Baragiye bashasa Qasim Soleimani muri 2020 wa Irani, mu general mugaba mukuru w'ingabo za Quds Force wari unakuriye ibikorwa bya nuclear muri Iran, mwarabirebaga. Abo bagabo baragiye bajya muri Iraq bafata Hussein Saddam bamunyongera muri Iraq. Bamushinjaga iki? Kurasa ku mari wa petroli ya Kuwait. Was that true? No. Ibyo byose abo mwita ko bakomeye nk'Ubushinwa n'Uburusiya ndetse na BRICS bari bahari barebera. Abanyamerika uyu munsi n'igisirikari cyabo barimo baratesha isi umutwe, barica umwarabu nk'abahonyora agashishi. Mwabonye ibyabereye muri Gaza bakoresheje Israel. Ariko ikindi kibabaje kubera ingufu na ifuwasi bafite n'igitinyiro ugomba kubakunda cyangwa se ukabya. Niba mugira ngo ndababeshya, nimugende murebe igihugu cya Arabia Saudite, murebe Morocco, murebe Egypt, murebe Qatar. Abo bose n'abafatanya bikorwa bya leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko ntibikuje ko Amerika igomba gukandagira Iran. Aba bose n'abayisilamu. Ubuisilamu ni ikintu gikomeye cyane. Amerika niwo mwami w'isi. Twakuze babivuga tukagira imikino, ariko uyu munsi birimo biratanga ibimenyetso. Rero abo bagabo mu gukora ibi byose bakoresha force militaire, bafite icyo bita cap military nyinshi cyangwa se military base nyinshi cyane. Uhereye muri Djibouti muri Afrika Amajyaruguru, muri Kongo ubu ngubu bagiye kuhagera, ukazamuka ukajya muri Middle East, ukajya
hari abari kugwanira muri Greenland. Ubanza hari n'ahantu abanyamerika badafite ibirindiro bya gisirikare kandi bikomeye cyane, n'abantu bafite ubushobozi bwo gukora ikintu bashaka igihe bashaka bakoresheje ibitwaro n'izindi bakoresheje ubuhangange bwa gisirikare. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buhangange bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'icyo bafite mu bubiko gititiza isi gitera ubwoba ku buryo Putin bagira gute bagashimuta amato ya gisirikare yiwe arebera ntagire icyo avuga ntakome. N'icyo bafite mu bubiko bwabo ku buryo bagenda bagafata Nicolas Maduro muri Venezuela, kandi ubushinwa bwarabahaye ikoranabuhanga ririnda ikirere, bwarabahaye ibitwaro runaka, kugeza n'ubwo Maduro yabyize yari idegembye ariko birangira ubusa. Tugiye kuganira ku ntwaro 5 zihambaye z'abanyamerika bafite mu bubiko ziteye ubwoba ku buryo ibihugu by'i Burayi bibona izi ntwaro bigatitira. Urakeka izo ntwaro ari izihe? Ikaze kuri Mutavu official. Ibi ni bya biganiro byacu by'uruhererekane bigaragara mu mashusho. Niba ushigikiye umurongo wacu wa YouTube ushobora gukanda kuri nzogera ukabya subscribe tukayatubana 5 kuri 5, kandi wibuke guhanda like niba iyi video wikunze. Ikaze mu kiganiro. Niba rero ushaka gushidikanya ku bishobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzareba indege bakoze ya gisirikare. Indege yitwa B2 Spirit bomber. Inakasha ntabwo isanzwe. B2 Spirit bomber ni indege y'intambara idafitwe n'ibindi bihugu muri ino si kandi yatitije benshi. Abafite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwa 5 n'urwa 6 turi kwinjiramo ntabwo bafite ubushobozi bwo kwidetectinga bakoresha amaratari mu kirere ngo bayibone. Ni wo mu bwoko bwa stealth. Iyi ubirebye imiterere yayo iri hari byatari kubera ko nta n'umurizi igira. B2 Stealth bomber iyi ngiyi ni gica kandi irahenze cyane. Abanyamerika no bakoresha izi ndege bonyine, kuko kugeza uyu munsi isi cyangwa se abanyamerika bafite izi ndege 21 zonyine. Nibo bonyine usibye n'abanyamerika n'umufatanyabikorwa wabo nka Israel ntibashobora kumutiza indege ya B2 Spirit bomber cyangwa se iyi B2 Spirit. Ni ukubera iki? Iyi ndege ifite ubukana bw'akataraboneka kandi gahenda cyane, kubera kimwe bavuga ko ihagaze $2 billion miliyaride 2 z'amafaranga z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miliyaride 2 ni ukuvuga ngo ni trillions 3 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi ni ingingo y'imari ya gisirikari mu Rwanda mu gihe kigera mu myaka irenga 40. Ibaze kuri iki kintu. Iyi B2 Spirit niyo yoherejwe gusenya site nucléaire za Irani ku itariki 22 Kamena umwaka 2025. Izi ndege zaragiye zikoresha ibisasu zazifite nka GBU -57. Izi GBU cyangwa se ibisasu bimeze nk'ibisumari, izi ndege zaragiye zibirekura kuri izi site nucléaire 3 za Iran, ni ukuvuga Fordo, Isfahan ndetse na Natanz. Zakoze ibintu byinshi cyane, zashenye ibintu byinshi cyane, nubwo amakuru atagaragaye neza ngo Iran dekarare, ariko uko bisa kose yarashegeshwe. Iyi B2 Spirit bomber ifite ubushobozi kandi bwo gutwara ibindi bisasu biremereye cyane bishobora kurasa ibitwaro bya nucléaire. Ibi nta bindi usibye ko ari P-83. Ibi bisasu bifite ubushobozi bw'isenya rikabije cyane byikubye inshuro 80 ku bushobozi bagaragaje ubwo barasaga mu Buyapani, Hiroshima na Nagasaki. Wibuke ko nibo baharashe mu ntambara ya kabiri y'isi. Ariko zigitangaje se, abanyamerika n'uyu munsi nibo shuti magara zakadasohoka n'igihugu cy'Ubuyapani. B2 Spirit ni indege ifite ubushobozi bwo kwikorera toni zigera muri 23 n'ibiro 600. Ni mugihe ibi bisasu nakubwiye bya GBU 57 bakoresha babombarda izi site nucléaire za Iran, kimwe kiba gifite toni 13 ndetse n'ibiro 600. Bivuga ko iyi ndege imwe ishobora gutwara iki gisasu kimwe ntibyarenga, ariko umuzigo ubwayo ishobora kwikorera w'ibindi bisasu ishobora gutwara ibiro bigera muri toni 23 zose. Iyi ndege abanyamerika nta muntu ushobora kuyidetectinga ngo ayibone mu kirere. Igenda ku muvuduko wikubye inshuro 5 wa Mach. Mbese umuvuduko indege igendera wikubye inshuro 5 umuvuduko w'ijwi. Nta bandi bantu baragaragaza indege nk'ingiyi usibye abarusiya bafite izizingayinga nka za Su-35 ndetse n'izindi, ariko ntabwo zigeze kuri B2 Spirit. Indege igendamwe abadrive babiri.
indege ishobora kugenda urugendo rw'amasaha 40 ikaba itwaye akayabo ka miliyoni 4 z'idolari. Izo nazi nusibye ko zonge arizo kuriha petrol, izo gusana bya byuma bya steel bituma inyura ahantu hari radar ikazimira zose zikavaho. Ayo ni amafaranga yo gusana indege no kugura petrol. Iyi ni indege ifite ubushobozi bwo kuba yakongerwamo petrol igeze mu kirere, ariko nta zindi ndege z'intambara z'amajet ushobora kuzabona zihambaye nka B2 Spirit no mu mateka. Iyi ni indege nk'uko nakubwiye igenda ku muvuduko wa Mach 5.5, bivuga ngo iyi ndege mu minota 5 yabizengurutse isi. Ibaze nawe, iyi ndege ifite uburyo irasa kuri target mu gihe cy'umunota umwe ikaba yarangije kugeza ku ntego, kandi iri kure cyane mu birometero bigera muri 15 hejuru mu kirere. N'abandi bantu bafite iki gitwaro cy'akasamutwe usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, B2 Spirit.